Frank Namaroro kuzunanizwa habwererezi mu kitongole cya Uganda Red Cross Society ayihanangiriza abatura abari hihi na n'umugera gwa Nyamwambu okurikiza obuhabuzi obw'abebembezi babo barukubaha. Tutero muranga ngo abantu government yabagambira ngo kwezi muri nejura nyingi bagezeho bajerinde batakahinga kandi bakahinga mpaka bakayika amizi ngo bajya kugigurira gataho mu Misiri aha ibigurira gataho mu Misiri ntugaraleto kandi gashwa gakabashenya. Obuhwezi obuhirweyo harimu za solar panel, branjiti, entundubare, esefuriya hamwe na n'ebindi. Tukubiriza abantu betuwadde ebintu bino obutabitunda kubanga tukirabyeko nti ate olumala okubawa ebintu nga bino bibayambe olinga anoonyeza amangu agenda agule kawalaji. Kale ebintu bino biriko laama so senga binasangibwa katale kiyinza obutagenda bulungi, so tubakubiriza obutabitunda ate ne tubanga tubakubiriza. Honna abebembezi na hati nubajumirira abatura barukwombeka omuhanda gw'amaizi. Nyamwamba bamanyi amakubo gayo amazi mugali gaita ne abantu balemeddwa okukimanya ne batandika ate okuzimba mu nyumba amakubo mu kuzimba mu kubo lya Namwamba go bamanyi nti awaita. I think I've recommended is that we need to have a permanent equipment in form of an excavator that should be procured by government permanently for periodic desilting of Nyamwamba River. Amakabi 28 nubwo gahirwa obuhwezo obu kandi ebitongore bitari bumwe na bimwe nabyo byashabwa kubikwatira abatura abakiri mu mbeera mbi. Gasha kwa Gilbert Muhanguzi omuri Kasese.